14 znakova nedostatka vitamina D. Vitamin D je izuzetno važan nutrijent koji ima snažan utjecaj na cijelo tijelo. Iako je od ključnog značaja, mnogi ljudi ne unose dovoljne količine ovog vitamina. Čak milijardu ljudi širom svijeta ima nedostatak vitamina D. Zašto je to tako? Pa vrlo malo namirnica sadrži vitamin D, a većina se zapravo proizvodi u vašoj koži kao odgovor na ove zrake sunca, a zbog čega se često naziva vitamin sunca. Još jedan razlog za nedostatak vitamina D je što ga je teško prepoznati. Teško je znati jesu li određeni simptomi zapravo posljedica niskog nivoa vitamina D ili nečega drugog. Ako ste zabrinuti da možda ne unosite dovoljno vitamina D, evo nekoliko znakova koji sugeriraju da vam vjerovatno treba više. Broj 1. Bolni mišići. Vitamin D igra važnu ulogu u podršci funkcije mišića. Kada se metabolizira, vitamin D ulazi u vaše mišiće i osigurava pravilnu kontrakciju mišića. Ovo je također ključno za izgradnju mišićne snage. Međutim, ako osjećate bol u mišićima koja nije posljedica napora, to može biti zbog nedovoljnih nivoa vitamina D. Broj 2. Bolne kosti. Vaše kosti prestaju rasti kada dostignete odraslu dob, ali staro koštano tkivo se redovno zamjenjuje novim. Vitamin D je ključan za osiguranje zamjene koštanog tkiva, a ozbiljan nedostatak može uzrokovati omekšavanje kostiju, poznato kao osteomalacija, što može dovesti do osteoporoze. Broj 3. Umor. Ovaj simptom se često zanemaruje jer skloni smo umor pripisati različitim stvarima. Vašem tijelu je potreban vitamin D za proizvodnju energije, a njegov nedostatak može vas učiniti umornim i tromim tokom cijelog dana. Broj 4. Smanjena izdržljivost. Ako ste fizički aktivni, ali primijetite da vam izdržljivost opada bez očitog razloga, niski nivoi vitamina D mogu biti uzrok. Broj 5. Loše raspoloženje. Vitamin D ne samo da je važan za zdravlje vašeg mozga, već također utiče na vaše raspoloženje. Područja vašeg mozga koja su povezana s raspoloženjem imaju receptore za vitamin D. Niski nivoi ovog vitamina mogu značajno uticati na moždane stanice. Broj 6. Problemi sa spavanjem. Otkriveno je da vitamin D igra ulogu i u kvaliteti sna. Tačna veza između sna i vitamina D još uvijek nije sasvim jasna, ali istraživanja pokazuju da postoji povezanost između nivoa vitamina D i kvalitete sna. Broj 7. Znojenje glave. Ako vam se glava znoji dok ostatak tijela ne, to bi mogao biti znak da ne unosite dovoljno vitamina D. Broj 8. Gubitak kose. Folikuli kose rastu zahvaljujući vitaminu D. Kada su folikuli zdravi, oni održavaju volumen kose. Naravno, gubitak kose je prirodan s godinama, ali manjak vitamina D može uzrokovati pojačan gubitak. Posebno kod žena. Broj 9. Sporo zarastanje rana. Ako se povrijedite i treba dugo vremena da vam rane zacijele, nedostatak vitamina D može biti uzrok. Broj 10. Vrtoglavica. Vitamin D igra važnu ulogu u pravilnom funkcionisanju vaših ušiju. Istraživanja su pokazala da u unutrašnjem uhu postoje receptori za vitamin D koji pomažu u održavanju ravnoteže kalcija. Broj 11. Srčani problemi. Jedan od najpodcijenjenih faktora rizika za srčane bolesti je nedostatak vitamina D. Dokazi sve više pokazuju da nedovoljni nivoi vitamina D mogu značajno povećati vjerovatnoću srčanih bolesti. Broj 12. Prekomjerna težina. Vitamin D se smatra ključnim za optimizaciju sposobnosti tijela da apsorbira važne nutrijente, poput kalcija koji je neophodan ne samo za zdravlje kostiju već i za zdrav metabolizam. Broj 13. Česte infekcije. Nivoi vitamina D imaju direktan utjecaj na zdravlje vašeg imunološkog sistema. Kada vaše tijelo može obraditi dovoljne količine ovog vitamina, vaš imunološki sistem ostaje jak. Broj 14. Smanjena kognitivna funkcija. Biološki aktivan oblik vitamina D pokazao je da ima neuroprotektivne efekte, što znači da pomaže u očuvanju funkcije živaca. Dok je nedostatak vitamina D globalno rasprostranjen problem, postoje neki faktori koji mogu dovesti do još većeg rizika od niskih nivoa vitamina D. Kao što već znate, tijelo proizvodi vitamin D kada je izloženo sunčevoj svjetlosti. Ako sumnjate da vam nedostaje vitamina D, važno je da provjerite nivoe u krvi. Dobra vijest je da se nedostatak vitamina D obično lako može popraviti. Možete se češće izlagati suncu, uključiti više namirnica bogatih vitaminom D u svoju prehranu poput masne ribe ili obogaćenih žitarica ili jednostavno uzimati dodatak. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati, komentirati i podijeliti sa svojim prijateljima.